Climate change is intensifying disaster risk in Bosnia and Herzegovina and around the world, driving more frequent and severe floods, landslides, wildfires, and other hazards that threaten lives, livelihoods, and stability. Reducing risk is a shared responsibility. It depends on strong institutions, coordinated preparedness, effective early warning systems, resilient infrastructure, risk-informed planning, and active community engagement. No single actor can do it alone. Partnerships across the international community, government, civil protection, first responders, local communities, civil society, academia, and the private sector are essential. Trenutno najveće probleme nam nanose bujični vodotoci koje je jako teško kontrolisati i koji u sat vremena nanesu ogromnu štetu i nestanu. Prirodne i druge nesreće koje su uslijed klimatskih promjena postale sve učestalije i veće i ponovo su nam pokazale koliko je važno osnažiti lokalni nivo koji je prvi odgovor na nesreću. Danas smo imali priliku da vidimo i da budemo prisutni na simulacijskoj vježbi jedne krizne situacije koju smo radili sa različitim partnerima, civilnom zaštitom, naravno i GSS-om. I imali smo priliku da zapravo vidimo kako se prva pomoć pruža, ali naravno uz prvu pomoć imali smo i segment prve psihološke pomoći u kojem su učestvovali naši timovi koji su prošli naš trening i certifikaciju za trenere iz ove oblasti. U blizini glavnog grada Sarajeva desila se katastrofa prošle godine i mi smo mislili, pošto je mala zajednica, da ljudi jednostavno neće biti otvoreni za ovaj vid želje da razgovaraju s nama, da radimo grupne radionice, individualne terapije. Ljudi su nas prihvatili, ljudi su shvatili koliko je njima to potrebno. Ono što je prelijepa strana toga, ljudi su rekli da je njima to potrebno. Kad im neko pita šta vam treba, jer obično su misli ljudi na hranu, odjeću, higijenu, oni su govorili uvedite na psihologe. On the International Day for Disaster Risk Reduction, we remember those lost to disasters. Thank first responders and volunteers for their continued service, and reaffirm our collective commitment to prevention, preparedness, and resilient recovery. By strengthening networks and cooperation at every level, we can build safer, more resilient communities for all.